Let's stay. Try. Cái tăng này nong cầm tớ. Mở khoang ra. Cái này chính kinh mở khoang. Lòng cầm nó internet em. Mở khoang Sheila. Beautiful. Nice place ngamun ang. Oh my god. Damn. It's best. Cả hệ ba tay này. Cầm lên chính kinh là thoải mái. Cái đi nong morong khong. Jika tak internet ha. Serok bahaya ha. Morong khong. Na Sheila morong khong try si kano si kilometer nama Sheila harang morong khong best tourist place in Sheila. Come and visit. Just come and visit. Serok bahaya. Cái view seru babes ha. Ini destinasi morong khong. Best tourist place. Best tourist place in Meghalaya. Come and visit. Wow, what beautiful. Beautiful place. Wow. Kita tepet tip tap perlak. What a views. Tiêu màu rồi bà hè ha. Màu rong khong. Giờ tí kinh cho ông màu rong khong. Mà bà là hè bà là màu em. Cái ông màu rong khong này nong. Cái này nong cái ông màu rong khong mà bà hè bà là màu. Cái ông màu rong khong. Lên bị bắt đi. Kamar ro. Nan pen EP. Best ba. Hati ki tourist place tai ba best ba de hani ken marong kong. Pi tinong kingling. Oh my damn. Best. Tiu brio fi iem ti ba kingling. Pi tu pi. Best. Nanti harum dan. Untuk harum dan ciking. Kani kadan hapo Sheila tambah kani sinong morong khong. Kajungai kumba 8 kilometer na Sheila. Na yo Sheila hani. Biasa. Bes ba sinong morong khong kaduna ying ha pat tambah ka biasa pat. Sinong langkum no. Ini deh Krishna. Krishna morong. Awanang. Mentah ngan lek no, antai no. Lebih baik. Biar barang berthet ini biar barang berthet ini san cepat berangkat pengapain berdas taruh yuk cepat berangkat apa Sheila ayo Sheila kini rupat kau dah sampai sapat banyak berangkat cepat berangkat ya pokok nama benda pum dah bah.
tangan mi đó nên nó màu không để sẽ cần được bắt cái next vlog mau bay bạn ngàn pin isu cái chắc là best pa use isu này rồi nó màu không để mình kêu nó and step and like sa dừng ta để cái này để nóng sẽ là nóng màu không bên nó có sẽ là để học kêu step lại trên kinh tụi bạn kêu qua được bốn thôi view suruh view bị tenat bah tuh deh lihat bah kêu tao mau ni chicken tao mai saya kenduk mau pelak siapa like subscribe share kenang tapi isu yaki video tao mai jonga bye bye see you next vlogs